الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة المظلمة المذنبة بتقوى الله تعالى فإنها وصيته جل وعلا للأوائل والأواخر. يقول سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga kaulungan sin Allah, mga umat balhurmat, miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pataptapun taniyo impagmabuga taniyo fa Allah. Sin sabunnal kabuga kanya. Amo sa insabunnal kabuga, haunu kita binaybayan, iban ku'nu masah, impagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala, amin lumutu sindia akan iban lumayo simpiang langan, di magkatangsu deng halong pangatayan sim mga sila bariman, sabunnal nagmabuga fa Allah. Mga kiulungan sin Allah, impangatayan sa wasa. Amo ini imawdu' sin khutbah tanyo diha adlaw maha barakat. Amo imbang biadiin mahijjatul tanyo. Sin sarayaw-rayaw paghijjatul. In tiap-tiap pangatayan sin kita niyo umat Islam. Karena dunhaun insumbuhan singkatan ngi iban sin dayaw sing kakahinang sin tiap-tiap manusia deng hapangatayan niya. Karena bang dimayaw in atay niya, magad dumayaw in katan ang gawta baran niya, iban sing kakahinang niya. Adapun bang kimangi impangatayan si manusia, wala niya diayaw, wala niya hijjatul marayaw, magad da isab kumangi iban malarak ingkatan kakahinang niya, iban na sinanggaw ta ginoobaran niya. Hasawab ini, di mamarahi hambuk Muslim, ingkaunan niya, nagtatag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala,
sehingga subay niya masampurna marayaw muna impangatayan niya. Di majukup impagtawagon sampurna kabuga patuhan, insampurna pag-iman fa Allah, apabila impangatayan niya malummi deng haun-uno na sakit sehingga suway na yaun lanuan. Sabab, amunay ni indeng ha mga maksud, hambuok deng ha mga salaggu-laggu maksud, amu imbyutang hasipat simpanghun atu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amu insyangun doon kanya impagtawagun pangatayan sawasa. Sehingga wala timuwo daha atay sin Nabi impagkasawasa simpangatayan niya, wala mikit iban wala timuwo haatay sin panghun atu Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, indeng ha mga muna pagsyirik fa Allah. Iban sin uno na sakit lummi hapagkahinya manusia. Sambil katumtuman taniyo, injimatu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawaktu nawapat ing kanungnungan niya, iban kalasahan niya asawa niya Khadijah radhiyallahu anha. Sambil nawapat da isab hatahun niya uninamaun niya hi Abu Talib, amu im magdipen kaniya deng ha mga pamuhinga simbang sa kuray sa hula Makkah, sambil simangka ing kasusahan, iban karukkaan simpanghun atu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatahun niyaun, sambil ngianan intahun niyaun amal huzni, tahun kasusahan. Sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam amu imyadtu siya pahula Taif. Pagkadtu sin Nabi pahula Taif, naghuwat-huwat siya amu in aundeng ha mga tao sandigan niya iban makatabangkan niya. Iban kapasaplagan niya sin agama sin pagdakwa, sagawa ingkatan ini kabaliktaran mga umat Islam. Gamman ing kanakuraan haula Taif, diaak nila ing kabata-bataan iban sinwayroon akkal, piya patilo siya iniban ni Zaid ibn Harithah. Sambil miyabot in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu yatu piyalian hiwa andugo. Sagawa unin hinang sin Nabi, wala in Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw pa kaimamaw sin kakahinang nila. Walaupun in suara humwa deng hadila niya kabtangan mangi, wala hinang sin Nabi kanila. Sabab mayta malanu impangatayan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihayan mga umat Islam in result, apabila dumayaw in batin in laum, magad dumayaw iwan sumawa impalahilan amunin ang gawta ginhawabarantan nyo. Wala imyan in Nabi himumungan mangi, himumungan lukat lambing, himumungan luog lama ha mga tao na nanilo kanya. Sabab may ta sambil naghadis in Nabi, inni lam ub'as la'anan, bunalto din ako lang sin Nabi, wala ako piyara hasupaya mang laknat-laknat, hasupaya mamungmong, hasupaya manggura-gura, mangunyak-unyak, bangtan yu lilingon, iban dungdungan ing kahalan, hasamantan yu bihaon mga umat Islam, di hikasipat in sifat nila. Hawno na imag-inkitan yu nagdaawa, magad ha Quran iban hasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sagawa immatan sunna sin Nabi, amin akhlaq sin Nabi, amin piagbantog sin Allah Ta'ala alam sin Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ikaw na ya Rasulullah in sarayaw-rayaw, lingkat addat tabiat, haunin akhlaq sin Nabi, hamanga sila magdaawa mamaugbog hasunna sin Nabi, nalawa iban nakalayo na kita niyo. In Nabi lam ubas la'anan, wala akulong niya piyara supaya manglaknat, mangufur, magsirik-sirik ha mga tao wala imamo, manglawng ha mga tao na kalidas deng haran kasabunalan.
Wa innama bu'istu rahmatan sagawain aku long sin Nabi piara aku bilang rahmah. Sabab tu hura-hurain Nabi haula Taif. Wala siya nagmisan na mau sa himumungan. Sambil piag batu, piag tilo siya. Sambil na naugin Jibril alaihi salatu wassalam, biyay ta sin Nabi na naugin Jibril. Na may takakulong na ya Muhammad. Sabunnal tuod long na Allah subhanahu wa ta'ala, piarahan niya kau malaikat. Amuin nagpaparihala sing kabudburan. Malaikat yaon long na ya Muhammad. Deng haidin sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumagad siya sin sasaginahan mo. Bang daakun mo na iban kabayaan mo na hipajul jana mo na mga taon ng gura-gura kay mahula Taif. Sambil timawag na malaikat simbod. Long na ya Muhammad in aku malaikat piarasin Allah. Bangbat bihaun kabayaan mo na. In tao Taif. Panggura-gura nila kay mo. Amu bulang kahiton ko in paghula nila sambil majul jana sila katan. Tumagad ako long niya uning kabayaan mo long niya Muhammad. Unin agisin Rasulullah Jibril alaihi salatu wassalam. La ya Jibril. La ya Jibril. Ayaw long niya Jibril. La'alla Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Ayaw long niya Jibril. Ayaw mo raaka. Ayaw mo ruli malaikat sing kabudburan mangjul jana ang mga tao. Sabab adakala sin Allahu Ta'ala huwat-huwat aku kanya. Amuin aun deng mga panubo nila, liuran nila ini. Gumuwa hasusungon man yuwahidullah. Amuin magtag-ipon, magtauhid tunggal fa Allah. Inkabtangan sin Nabi. Minsan siya giura-ura na sin mga tao. Kakausan niya mamaus iban ipajul jana. Sakawa wala dunhaun kakitaan tanyo hapagantayan sin Nabi indugal iban bung siya mga tao. Ayaw long niya Jibril arakala ang papahuwaon din ang mga panubo nila mag-ibadat fa Allah. Ang pananginduain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah hidayati. Hanug haraisin hidayat anduim mga tao ko. Sabab in sila ini wayroong pangirab-ngirab nila, wayroong panghati nila. In lingkat sin dua sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala imyan in Nabi ya Allah hidayati in mga tao Taif. Ya Allah hidayati in nang gura-gura kako. In nang hina kako. Salong sin Nabi hidayati qawmi in mga tao ko. May taangyanan sin Nabi in tao Taif, tao ko simbukon tao niya. Sinbukon miya magad hakabayaan kapanaw sin sara piya sampay sin Nabi. Sa may tagyulal sin Nabi in mga tao ko hidayati. Ngiyanan niya tao sabab yaun halawm sin pangatayan sin Nabi. In ulong iban sing kasilasa hataunalaw nga pangatud niya. Hangkan dihay ni mga umat Islam in Muslim sabunnal. In Muslim bunnal beriman nagmabuga sampurna fa Allah. Bang in hapangatud niya ginawabaran niya. In siya kasabunnalan. In pagkahin niya alam sing kalaungan. Suway niya aturun sin atud rahmat ulong kaniya. Bukon in pangatud niya na laung taunar ka. Bukon in pangatud niya nakasiha deng haran amin na laung. Amin laknatun niya. Sabab biya diin pa ini kapag dakwan niya hikapabuntol niya sindan. Bang piyauna niya in lummi halong sin pangatayan niya. Aminin mga umat Islam, in kasabunnalan sakit kamatauran nagjatu haula tanyo. In makasusadunhaon amo pa in nagdarasim panghati, halaw sindaghal nila, amo in mangindarahi manggura-ura pagkahin nila, bukon bihayan mga umat Islam, impya sampay kato tanusin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aming kiyawa deng ha Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na im Muslim, di masampurna ing kabuga.
Di masampurna impag-iman tanyo katan, sahingga ri tanyo maparagbos. Iban impagkasilasa tanyo hatay manghud tanyo, biasing kasilasa tanyo Ginoo abaran tanyo. Di masampurna iban di majukup impag-iman, piag-imanan tanyo. Apabila bangaon kabayaan mo habaran mo, deng ha mga karayawan, wala mo na angan-angan papajatuhon atay manghud mo. Di majukup impag-iman tanyo umat Islam, bangaon kahuskawan sing ginhabaran tanyo, wala tanyo na angan-angan minsan na kaminsan, in bang man ayaw dumagpak patay manghud tanyo Muslim. Bihayan im Muslim hapag kasilasa, bihayan im Muslim umat Islam, aamuin hapag patiag piatiagi. Sa kuno maon ini. Kuno maon iban dumagbos imatan paglasa patay manghud tanyo. Hasupaya masampurna impag-iman tanyo, suway muna malano impangatayan tanyo, deng halummi, deng ha jangki, deng ha ihid, deng ha fitnah, deng ha katakabur hapag kaitan yung manusia. Amin ipon biakatu, ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ingatun tanyo mga umat Islam, bukunda landu mahal ka. Mahal ka ibalik niya. Sa bukunda landu mahal ka. Bang biya di inintaod sin ibadat, nagkahinang tanyo. Bang biya di ininlagu sin ibadat, yaamalan tanyo. Apabila impangatayan tanyo, madakmul sin lummi, di tanyo minsan kalanuan. In mahal nga fa Allahu subhanahu wa ta'ala, minsan tiyo in ibadat, hiyat piya parihala mo yung mga fardu piya wajib kay mo sin Allah, parsugpatan mo iban sin siya, ampa mo piyalano impangatayan mo, hasuga pagkay mo manusia, ikaw na yan inumbul alas, hapamandang sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di pahadunya makalamod na kau nga mga tikang, sim mga sila tumikang harap palawang sin surga biiznillahi ta'ala. Biya na kanda Abdullah ibn Salam radiyallahu an, ingkaunan nila, tiyo-tiyo dari nga mga ibadat. Tiyo-tiyo dari nga mga aamalan, paghinangon nila. Malengkan amurain sa suku simpya wajib, iwan fiardu kanila sin Allah. Sa atarkalain atay nila, pialano nila marayaw, haparsugpatan iban pagkain nila manusia. Buhi pa sila, ngiyanan na sila sin Nabi, huwa min ahlil jannah, intauyan deng mga tausul ka. Sabab hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam, naglingkod-lingkod sa iban sin mga kaibanan sahabat, hawak to siya imian, laong niya bunal tuod, indumatong marikan niyo, intao yan long niya indanin niyo tausul ka. Jagahan sin mga sahabat bang hisu yung pag-ianon sin Nabi. Pagkita nila di matong inhambuok sahabi deng hatao ansar deng hatao Madina. Paghikaru adlaw, biya dahat tu iniyan sin Nabi indanin niyo long niya. Aun dumatong marikan niyo deng mga tausul ka. Pagkita nila amo na in sahabi tao ansar. Sambil miabot pahikatu adlaw indani niyo indumatong kaniyo bihaon deng hatausul deng matausul ka. Pagkita nila amurain tao panagnaan iban hikarua, wayroon do kaing pagyanon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag-ig nila nagukat man sila deng paglingkod-lingkuran nila miyagad timindog hi Abdullah ibn Umar ibn al-As. Hi Abdullah ibn Umar ibn al-As deng kasiwi-siwi niya makusog siya mag-ibadat. Di na limiw deng hatoy rum tuy adlaw ing Quran pagtamatun niya pagbasahon. In kaagi niya istiqamahay ng marayaw. Timindog siya miyagad. Hatao amin iyan sin Nabi tausurha. Ampane iyan makajari akulong na hinangun mo bisita. Pahanti mulong ni habay mo. Tiyay maksesin tao ansar sahabi at pagyan sin Nabi tausurha. Sambil usun tapya tug siya sin Nabi hulmat siya marayaw habay sin tao yadto.
Miabot indom imaksud hi Abdullah ibn Umar ibn al-As. Jagahan niya bang unin sikreto sin tao. Bang mahi siyang yanan sin Nabi tao surga sabab hinangun sin Abdullah ibn Umar singuran niya bangunin na amalan. Miabot indom sambil timunga indom wala na tuugin Abdullah ibn Umar ibn al-As jagahan niya in sahabiyat. Pagkita niya nagbangon na siya para magtahajjud sindom. Pagkita niya tauyat to nahalok. Wala nagkaiba. Amurain hibal ni amin hibal normal ha waktu siya natutug. Sambil nakabati na sin waktu fajar sin subuh. Ampa siya iyan ya Abdullah ibn Umar ibn al-As day na kolong niya madto kita pa masjid. Jumamaa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ini Abdullah ibn Umar hagin hawan niya maylong niya intao ininganan dengan mga tausul ka. Si makusog pa ako mag-ibadat kaniya. Doom di ra magbati dengan katugan mahalo kuirong pag-ibadat. Sa may tasangyanan sin Nabi tausul ka. Hikarwa room long niya di nahay ni kakitaan ko in kusog niya mag-ibadat bang biya diin. Miabot na indom hikarwa pagkita sin Abdullah ibn Umar ibn al-As. Inhinang sin sahabi ansari yaon. Wala da nagkaiba, yaon da nagkukulang, natutug hakukulangan niya. Nagbati siya nagbangon ha waktu fajar na. Sambil miabot hikaturum long ni Abdullah ibn Umar ibn al-As, dum ini. Kakitaan ko na long niya. Gana-gana nanimbang sadya siya kako. Karena inaku bisita alom simbay niya. Kakitaan ko na biya din kusog niya mag-ibadat. Pagkita hi Abdullah ibn Umar ibn al-As, inhinang sin sahabi ini, biada sin panagnaan iban hikarwa. Wala naig de nga kukulangan niya magbati siya fajar. Sambil miabot na may naat ini adlaw na maid na Abdullah ibn Umar kaniya, ibn al-As. Long niya ya Abdullah, mamaid na kulong niya. Sa gawa long niya, kaingatan mo ka. Mahiyang ka na kulong niya na misita himanti kay mo. Bukun sabab karna aong problema ko habay ko. Mansim pamilya ko. Sa miyari akulong ni himanti tuy rom tuy adlaw bilang hakarna. Jagahan kulong niya bangunin sikreto ibadat paghinangon mo. Sabab ini kaulong niya nakatukaw niyanan kamo sin Rasulullah de nga mga tausulha. Sa gawa long niya bang ku atud-aturon mataod pa iwan makusog pa ko rin kayong mag-ibadat. Di kulong niya kaingatan bang unin sikreto pag hinangon mo. Unin nagihikan niya sin tao ansari. Ingkatan sin kita mulong niya amunad to. Wayroon labi, wayroon kulang. Ingkatan long niya kita mo rin kaku ma huwa illa ma ra'ait. Wayroon dugaing amunad to long niya. Sambil ininang hi Abdullah ibn Umar ibn al-As, minig na siya. Pag igniya, biyayta niya, hawak to ako minig, tiyawag ako long niya sin tao ansar, sin sahabi adto. Tiyawag ako long niya ampa niya ko iyan ma huwa illa ma ra'ait. Wayroon dalong niya ingkatan kita mo, amunad tulong niya. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gisya. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyah. Wayroon da ingkatan sing kita mo munadto, malingkan. Di akulong niya matug sin waktu rum. Sa hinggalong niya suway, wayroon na kananaman ko apangatayan ko. Hangkatao patay manghud ko Muslim de nga mga igil iban jang kihalom niya. Iban di akulong niya matug sa hingga malano impangatayan ko. Wayroon na long niya jangki pahang katao tay manghud ko Muslim. Bang unin dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin nagi Abdullah ibn Umar ibn al-As. Hadihi allati balagat bik. Amunay nilong niya impagyanon kay musin Nabi. In ikaw na hinang de nga mga tausul ka, sawab sin lingkat iban dayaw kasawasa sin pangatayan mo. Kita tan yung mga umat Islam. Unuray ni ibadat sin sahabi yato. Sin tao ansar. Tiyo-tiyo da ibadat, amuray mga fiyardo kanya sin Allah. Kulang da inde nga mga sunna. Kulang da inde nga mga hinang kaibanan, hinang marayaw.
sa impiari hala niya unim pia wajib kana sin Allah, iban dia yaw niya hijjatul niya marayo impangatayan niya. Narihay ni mga umat Islam, biahad to suway ing kaunan taniyo. Maghijjatul kita niyo muna-muna, parsugpatan taniyo fa Allah, in mahuli iban hikarwa, parsugpatan taniyo pagkaitan niyo manusia. Hiig taniyo de nga pangatayan taniyo injangki, karna wayroon da kapuspa idahan niya. Hiig taniyo infit na iban ihid, iggil alam simpangatayan taniyo, sabab in ini kaunun niya in ammal ibadat taniyo, amin di taniyo kasayuhan, magbalik kita niyo pamattan, pagdaawa pa Quran, iban pagdaawa taniyo magadasun na sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amuna maghijjatul kita niyo tiap-tiap kato taniyo, sin akhlak, sin addat tabiat taniyo, hasupaya masampurna iban madawhat taniyo, impagmabuga iban pag-iman sampurna. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi al-mukhti'ata al-muzlimata al-muznibah bitaqwallahi ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم نفس كربهم. اللهم فرج همهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.